bifashisha mu buzima bwa buri munsi bikozwe n'ingabo z'abarundi. Twongeye kumva nanone umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza avuga ati twebwe nta kibazo dufitanye n'abanyamurenge bari muri zone turimo, ariko abo ngabo bo bakorana n'umwanzi kandi baba bashaka kugira ngo bajye guhaha ibyo kurya bagaburira umwanzi. Dushaka kwita ngo ampire ngo za empire za hema empire hitwa ari byo hima bagomba kurwanya umututsi. Iri shyirahamwe ry'abarundi na Tshisekedi na Maimai kindi riri kuvanga abanzi babo n'abatutsi b'abanyamurenge ngo bafatanya na leta babone impamvu batwita abanzi. Nawe ritabarayo ari umwanzi wa Burundi, ahubwo umwanzi w'abanyamurenge cyane bo turwanye ku myaka yose. Hanyuma se kwavuga yuko abanyamurenge right nitwa Meton kubivuze ibyo mpagarariye cyane ibyo twano buri gihe nibijyanye no kurengera umuntu, ibintu bijyanye n'ibyaha bikorerwa abanyamurenge abahema abatutsi mu Nord Kivu, no kubashakira ubutabera. Okay, reka twihute cyane. Ndi kumwe na Gilbert Mutabaruka, nkaba ndi kumwe na Muneza. Ikiganiro cyitwa Rirarashe. Metre turimo turumva ikintu kimeze nka sigi sinzi ko twabivuga kugota abanyamurenge bo mu Minembwe kugira ngo batajya ku isoko, batabona n'ibicuruzwa biva mu mujyi wa Uvira bifashisha mu buzima bwa buri munsi bikozwe n'ingabo z'abarundi. Twongeye kumva nanone umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza avuga ati twebwe nta kibazo dufitanye n'abanyamurenge bari muri zone turimo, ariko abo ngabo bo bakorana n'umwanzi kandi baba bashaka kugira ngo bajye guhaha ibyo kurya bagaburira umwanzi. Urabivuga y'iki Metre? Murakoze TV1 kuba mutegereje kuduhamagara no tangaza inkuru kugira ngo abantu bose bamenye akaga cyangwa se ibibazo bwo kubanyamurenge mumaze nk'iminsi. Nta kintu na kimwe uko byagenda kose mu mategeko mpuzamahanga kibuza kugemurira abaturage cyangwa se niba muri mu ntambara mu nzira zose zishobora ngo abaturage babone ibintu by'ibanze byo kubatunga, ibiryo, imiti, amazi n'ibindi n'ibindi. Ibyo ni ibintu mu mategeko y'intambara kubahirizwa uko bizagenda kose. Amategeko y'intambara akanahana ibyaha uwo ari we wese wa preventinga cyangwa se washira mu kato abantu runaka agamije kugira ngo bicwe n'inzara cyangwa se kubabuza uburenganzira bwabo kubaho. Amategeko mpuzamahanga arabihana ndetse na CPI rwashyize rurabihana. Ibi rero ngarutse kwishyira mu kuri mbajije ibyo Burundi bwatangaje ni ibintu tumaze iminsi tuvuga. Ntabwo yavuze ko ari aho bari hose ni mu banyamurenge, ntabwo ari mu misozi handi y'umurenge, aho yatangaje avuga ngo bari za Murambya za Mugeti n'ahandi n'ahantu tuzi hose ngo ahandi ho mu Minembwe ngo Birero mbiri n'ahantu mu Minembwe naho ntabwo ari kuri ya Minembwe. Abo yitabanzi sinzi abo yitabanzi niba arabanzi b'abarundi ntabwo tubizi, bose bari rero ni mu banyamurenge kandi abo yitabanzi ni mu banyamurenge. Avuga yuko ibyo mushaka ari ukugemurira Red Tabara, kandi Red Tabara ni umwanzi wa leta y'u Burundi kuko babitangaje guhera kera. Red Tabara ni bo mwanzi wa mbere w'abanyamurenge. Red Tabara kuva 17 niyo abanyamurenge barwanaga nayo, iza kwihuza n'Mayi bayakutumba barabivuga mu social media. Inama bakora na Red Tabara bavuga ngo nimba ushaka kubaza Red Tabara mutubaze twebwe, kandi izo Mayi nizo zikorana na Red, nizo n'abarundi nibo bafite amaposition hamwe, nibo basangira, nibo bahana inzira, nibo bagenda izo nzira zose bapfunze. So bakora Red Tabara ntabwo ari byo. Ahubwo ikibazo gihari abarundi twebwe dufite ikibazo cya Mayi ni kimwe n'abarundi n'abanzi b'abanyamurenge. Reka nkwereke aho bishingiye. Iriya politiki yo mu karere yo gutandukanya abandi bantu
babitiranya n'abandi ko batari. Hari politiki ideology, navuga ko ideology iciriritse cyane yo kuvuga ko abanyamurenge Nord Kivu 2023 bakabihuza n'u Rwanda ngo butegetswe n'abatutsi, bagashizeho ikintu bashaka kwita ngo ampire ngo za empire za hima empire ibyo ari byo hima, bagomba kurwanya umututsi. Iri shyirahamwe ry'abarundi na Tshisekedi na Mai Mai kindi riri kuvuga ngo abanzi babo n'abatutsi b'abanyamurenge ngo bafatanya na leta baburiye impamvu batwita abanzi. Nawe ritabarayo ari umwanzi wa Burundi, ahubwo umwanzi w'abanyamurenge cyane bo turwanye ku myaka yose. Hanyuma se kwavuga yuko abanyamurenge bari kumwe nabo nta kibazo, sibyo? Mwebwe ikibazo mugikura abo n'abantu nabo bafashe aho iyo migwi bafite nta ikibazo kirahari. Abo bantu abanyamurenge bari aho babagoteye ubwabo, aho bagote nta munyamurenge ushobora kwaka bagere ku wundi muhanda, kuko sinzi nimba uragize umurenge ni amavirage agenda atandukana, agashangara agasozi kamwe cyangwa harakuzi ukambuka sura abandi. Bari nta munyamurenge uhava ngo ajye kureba mwene se uri hakurya, nta munyamurenge ushobora kwambuka kandi bajya kureba mwene nyina. Nabo aho bahagotewe ntibavuga, nabo ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ngo nta kibazo kirahari, ikibazo gikomeye cyane, kandi bazamuka uyu munsi n'ejo bundi hazamutse ingabo ibihumbi z'abasirikare b'u Burundi. Iki kibazo rero twatangiye kwitabaza, mwarabyibonye inzandiko twanditse, n'abaturage bo Minembwe n'abagore barahaguruka bakora imyigaragambyo, banavuga yuko ari mwebwe mushuka abagore n'abana ngo bamagane kugira ngo basembure, kugira ngo muyobye uburari n'ibindi. None iyi ntambara ivutse uyu munsi kenshi ntayuzi intambara y'abarundi imaze imyaka 10 uyu munsi nibwo tuyobye uburari. Abaturage bicwa bakaribwa mu mukaro, bajya mu mirima bagatotezwa, abadamu nta mafoto mwagiye mubona bajya mu mirima, Abarundi aho bari n'abanyekongo abagore bakicwa bagatotezwa bakitwa urubozo. Nta bantu muzi umurenge bafatiye Burundi baje gufungirwa Kinshasa, abitwa baruboneka n'izina ryancitse sinibutse neza Laurent noko bafatirwa Burundi bakajyana Kinshasa. Urumva ubwo ruko by'uburari Abarundi umutekano muke, bakumvamo abagisubirayo bavuga bati bariya bo icyo bakora ni ibikoresho, naho ubuhamya bwagize ikibazo muri Kongo n'icyo ibikoresho by'Urwanda kuko na guverinoma ya Kongo ushobora kubiseka ariko bashobora no kubishyikira nuko by'uburari. Reka bisobanura neza. Ibyo ni imvugo ni rhetorics y'ibikoresho bya Muyaya na Tshisekedi, kandi batageze n'abandi basente y'abanyamurenge. Bivugwa n'abanyamurenge. Reka mvuge ndagwa na fact, reka nguhe ibimenyetso. Kurambaza ibintu maze nk'iminsi ndimo kandi nkora nko buri munsi kuva mu 2017 Tshisekedi ajaho asimbura kabiri. Abanyamurenge basenye ugenda koze raporo yenyine kizinda y'igusharinga igisirikare cya Tshisekedi gifitikanyije na Mai Mai uburyo basenye imihana irenga 450 y'abanyamurenge. Iyo mihana iyo mavilage ntabwo ari amavilage y'u Rwanda, bamwe ibikoresho by'u Rwanda. Hari umuntu ukomeza guhamagarira mu ihangane ndakomeza ndimo namukata. Ayo mavilage barayakata, barayasenya, basenya abatwara inka zirenga 500 zikagurishwa mu masoko ya DRC. Ukurikire ayo ntabwo ari amasoko y'u Rwanda zagurishwagamo. Batangira gufunga abantu, mu witwa umunyamurenge, mu witwa umututsi wese agafatwa akajyana Kinshasa bamuziza uko yaremwe. Ntabwo afungiwe Kinshasa, ntabwo afungiwe muri gereza z'u Rwanda,
yumbwira ko uyu munsi izo gereza bafungiyemo ari z'u Rwanda, batangira kwica abasirikare ba leta bariho ba Majoro Kamizobe ba Kabongo n'abaturage bakabarya ku mugaragaro bari kumwe n'abandi banyamurenge bitwa Kabongo yitwa inakazine Kabongo n'amazina asanzwe wita ushaka naryo ndarivuga n'agasirno kandi n'umunyekongo yo kwitwa Kabongo na Karingara bayari hano kuri Goma terwa amabuye. Uwo ntabwo yari uwo n'ingabo z'u Rwanda, ntabwo yishwe n'ingabo z'u Rwanda. Abaturage bamwe mu bazaga mu mirima ahantu bita mu Kivumu barishwe bubuzo, bakajya baterwa amacumu mu mibiri yabo y'ibanga. Biragaragara, sinzi ko hari mu Rwanda aho byaracyarumye kubicira umutekano wayo. Abamama bahagurutse kwamagana igikorwa cyabaye. DRC yishe mu bagore bane muri stade mu Minembwe ibarasa, ntabwo